إذ جاء له المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا نرجمنكم وليمسنكم بنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذين وتركوا وإلي ترجعون واتخذوا من دونهم آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنتم بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المرسلين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا
وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا سريح لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تدخل على الكافرين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها
الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. آمين. فخاصة إلهي وعليكم جهادويتش جمع برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المؤمنين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Drage poštovana braćo i sestre u islamu, evo želim na početku da vas poselamim sa najljepšim islamskim pozdravom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da ne ustajem, vidite me, jel? Čujete me, što je najbitnije. Evo ja ću nekoliko samo riječi obratit se, progovorit. Vama evo koji se tu danas prisutni. Na prvom mjestu zahvala pripada uzvišenom Allahu Đalešanuhu, što nas je evo sastavio ovdje, što nam je omogućio da budemo danas ovdje, što nam je omogućio da budemo u skupini oni koji se druže sa Kur'anom, koji su na odabranom i najboljem Allahovom mjestu, to jest evo džami u Božjoj kući, Allahovoj kući. I na tome treba zahvaljivati uzvišenom Allahu Đalešanuhu. Na prvom mjestu što smo muslimani, što nas učinio muslimanima, a zatim što se nađemo u ovakvoj skupini, u grupi oni koji veličaju Allaha, a pogotovo evo na ovoj lijepoj svečanosti. I ovo je zaista svečanost kada neko prouči hatmu, to jest cjelokupni Kur'an. Nije lako naučiti sufaru, arapska slova, nije lako učiti Kur'an, tu treba mnogo truda, treba žrtve, treba ulaganja, zalaganja, da bi došao do nekog tog cilja, do, ja kažem, prve stepenice, njih ima više, ali evo ovo je prva stepenica na koju je zakoračio, evo, Benjamin, to jest proučio cjelokupni Kur'an.
Kada pogledate arapsko pismo, kada pogledate Kur'an, a nadam se da otvarate Kur'an, i ako ne otvarate Kur'an, nemojte da skuplja prašinu na rafama, na ormarima, komodama, nego makar čitajte prijevod Kur'ana. Ja sam pročitao i Bibliju kroz školovanje, dakle, i mnoge stvari je lijepo znati, treba znati, a da ne govorimo o drugim Božjim kitabima, ta 4 velika kitaba, Tevrat, Zebur, Inđil i evo na kraju Kur'an. Kažem, nije lako doći do, možda nekima to izgleda lako, ali evo, iskustvo je pokazalo da mnogi imaju uzrečicu, kaže, star se ko ne uči jahat, što je jako pogrešno. Ovi stari to kažu. Ovi mlađi kažu, ja to nikada ne mogu naučiti, ko će to naučiti i tako dalje. Ko neće da nauči, ko nema volje da nauči, on nikada neće ni naučiti. Praksa je pokazala da i starije osobe, i to mi imamo kroz džemate, nauče sufaru i nauče učiti Kur'an. Znači, nema tu razlike. Vaših godina, stariji koji su u godinama neki. Znači, nema razloga i nema argumenta kazati onaj ja ne mogu. Može iz nekih drugih razloga ne moći, ali kada su u pitanju godine, znači treba jaka volja i trud. Boga mi oni koji su, evo i ovdje u ovom džematu završili među, evo, starijima, kazali su mi da su se morali, pored volje koja je jako bitna na prvom mjestu, morali su se žrtvovati, morali su se truditi, a bez truda nema ništa. Na koji način? Pa to su one naše životne stvari, bez kojih mi možemo. Umjesto što je gledala ili gledao seriju, morao se žrtvovati, ostaviti televiziju pa da uzme sufaru uči. Umjesto što hoda po kafama i trača, morala je uzeti sufaru da uči i vježba, pa sad i Kur'an. Prema tome, dakle, i to je čak i bolje nego tračati po kafama, sjela praviti, što obično mi to radimo, vodimo brigu o nekome drugom, tuđim životima, umjesto da vodimo brigu o samome sebi. Kaže se da jedan dan, kada bi insan naučio sufaru i počeo učiti Kur'an, samo jedan dan da uči Kur'an, pa preseli, kaže, stekao je najveće bogatstvo na ovome dunjalu tokom svoga života. Samo jedan dan. A zamislite mi koji učimo Kur'an svaki dan. Onda imamo hadise koji govore, hadis koji kaže, poslanik alejhi selam u kojem kaže da za svaki harf imamo 10 sevaba. Mi smo danas proučili samo Jasin, 6 stranica. Ja sam davao djeci kada uđu u Kur'an, kada prouče u džami, pa čak i ajet jedan, nekada jedan ajet, nekada stranicu, nekada popola, zavisi od toga koliko je ko prešao i kako uči, koliko mu se može, dakle, dati da ne preforsira se. Kažem im, kada dođete kući, izbrojite harfove, pa ćete vidjeti koliko je u jednoj stranici, u jednom ajetu bilo harfova. I to pomnožite sa 10. Za jedan samo harf. Kako se kaže u hadisu, elif, lam, mim. Elif, lam i mim su 3 slova, 3 harfa. Samo što izgovorimo elif, lam, mim. Puta 10, to je 30. Samo što se izgovorio elif, lam, mim. Zamislite kada neko uči Kur'an, samo ajet, pa ima nekoliko desetina ili stotina harfova ili slova, kada se to pomnoži sa 10, nema tog djela na dunjaluku koje možeš uraditi, ma kakvo bilo veliko, da može se porediti i da bude vrijedno kao učenje Kur'ana. A sjediš i učiš u toploj sobi. Zato, draga braćo, nije lako doći do ovoga
i ja kada su ovakve stvari u pitanju, mene to ponese, ja bih mogao pričati vama danima i sedmicama o ovim stvarima, ali evo pokušavam ukratko da vam nekoliko stvari kažem. Nisam se ja pripremio za danas, nešto iz glave, ja to i govorim. Benjamin, hvala dragom Allahu Želešanuhu, je, dakle, iz porodice pobožne, to smo svjedoci toga. Da nije porodica pobožna, ne bi bilo ni danas ovo. Na prvom mjestu Benjamin, i to se uvijek mora pohvaliti, kaži kada je nešto loše, slobodno kaži istinu, ali pogotovo dobro. I treba pohvaliti, Benjamin je najredovniji, dakle, polaznik mektepske nastave. Ja se sjećam kada je padao snijeg, kada on samo dođe u mektep, tamo nikoga drugog nema nego on ide. To je jako bitno. Kada ja kažem najbitnije dolaziti u mektep, najbitnije dolaziti u mektep. Dijete ne mora naučiti svaki put, ali za godinu dana, koliko dana dijete dolazi, on će nešto naučiti. Gotovo ako ima podršku od roditelja, tu je podrška najvažnija od roditelja, ne bi ni Benjamin sigurno nekada došao i mrsko, i djeci danas je mrsko, ako nisu roditelji ti koji guraju, koji podržavaju, koji tjeraju, dijete nekada treba i tjerati. Jer ima roditelja, kada ja pitam gdje ti je dijete, kaže, a spava. Išao je u školu, pa da se naspava, evo, hoće se i naspavati, hoće biti bolji. Ništa on neće bolji niti naspavaniji od ovoga djeteta koji dolazi u mektep. Praksa je pokazala, ja sam radio i u školu, predavao vjeronauku. Praksa je pokazala, dođe roditelj koji na nastavnika izgalami se. A danas znamo kako je stanje, svi su nešto pod stresom, svako bi nasvakoga galamio, nema pravo, ali on dođe i on hoće da galami, da se strese. Nema gdje drugo nego na hodžu ili na nastavnika. Pošto mi nećemo da uzvraćamo, pa gdje ćeš nego na hodžu, ne možeš na djecu, ne možeš na ženu, nego gdje ćeš nego na hodžu se stresi. Ili na nastavnika. Ja sam, evo jedan slučaj samo, dijete je bilo sa časova bježalo, istjerivali su ga svi nastavnici sa časa, problem bio kada dođe njegova majka koja je i bolesna, pila je tablete, prvo optužuje nastavnika što ona pije tablete. Drugo hvali dijete, kaže on je meni kod kuće najbolji, jako dobar, vi njega kvarite u ljušku. A i ja sam imao s njime problema, ne znam šta da više se radi. Dakle, svako je drugi kriv, samo nije dijete krivo i nije roditelj kriv. A zapravo suprotno je, roditelj je na prvom mjestu kriv i odgovoran za svoje dijete. I praksa je pokazala, kaže, neće on meni na vjeronauku ili ne može on u mektep, subotom, nedjeljom, mora se naspavati, mora se odmoriti, puno je to njemu. Ima on u školi časova, ima predmeta, pa svi smo išli u školu. I u školu i u mektep. A praksa je pokazala da dijete koje ide, koje je dobro u školu, odličan, odlikaš, da je u mektebu odlikaš. Da je to puno u mektebu bi bio loš. Ili u mektebu dobar, a u školu loš. Nego sva djeca koja idu, i u školu i u mekteb, oni su odlični i u mektebu i u školu. A ne puno je. Djeca upijaju u tim godinama najviše mogu naučiti od 3 više jezika. Zato greška je svakog roditelja koji na takav način razmišlja. Ostalo mi je malo vremena. Mogli proučiti sure i dovu predati. Evo na kraju. Samo ću još spomenuti da Benjamin je ove godine ušao u Kur'an na početku godine, koji je bio redovan, koji je dolazio, koji je učio uz pomoć svojih roditelja, podrške njihove i uz pomoć svoje majke, gdje mi je kazao da
majka njegova je s njim stalno učila, vježbala jer i ona, evo, zna, vidli smo. A i majka njegova kad je došla ovdje u Tuloviće, u Deliće, ona je već znala nekad sufaru, pa je došla meni samo da to malo obnovi, jer je malo to neke stvari se zaboravilo. I evo, hvala Bogu, nastavila je učiti Kur'an i evo, naravno, i njihov Benjamin. Dakle, Benjamin ove godine ušao je Kur'an, a od 14 na takmičenju koje je bilo, od 14, dakle, džemata, on je 6. mjesto, 14 mjesta, on je 6. mjesto osvojio iz Kur'ana za mlađe. Tu se traži i teđe, pravilno učenje Kur'ana, koje nije stigao, koje će ove godine, ako Bog da učiti i opet spremati se za takmičenje, tako da je to veliki uspjeh ko to razumije. Tek ući u Kur'an, a neke stvari, dakle, znati i učiti i upijati, koji je još nije ni učio, samo mu spomenem, on je to pamtio i evo, pokazao se taj uspjeh. Zahvaljujem se, dakle, i Benjaminu i ako Bog da nastavi, ove godine ćemo, ako Bog da, još sticati znanje. Postoji, dakle, nije dovoljno samo ući u Kur'an, proučiti Kur'an, postoji i tečevi, pravilno učenje Kur'ana, bez koga ne može se učiti Kur'an. Uči se, dakle, onako kako se zna, ali se mora usavršavati. Zahvaljujem se Benjaminu, ako Bog da nastavi ovim putem, zahvaljujem se i čestitam njegovim, dakle, roditeljima koji su mu velika podrška, posebno evo njegovoj majci, zato koja dakle, kod kuće vježba s njim i koja mu daje veliku podršku kao i njegov otac. Čestitam njemu, Benjaminu, njegovoj porodici, bližnjima njegovim, i ako Bog da, eto, svima čestitam na kraju. Želim se na prvom mjestu zahvaliti uzvišenom Allahu Đelešanu, bez koga nema ništa. Ne bi ni nas bilo ovdje danas da to Allah Đelešanu nije tako odredio. I zahvaljujte Allahu što ste na pravome putu, zahvaljujte Allahu što ste odabrani među njegovim robovima koji ste danas ovdje. Nije ni ovo lako. Zašto nema nekih drugih koji su mogli danas doći? Zato treba zahvaljivati. Zapitajte se nekad zašto onaj nije došao. Ili nije mogao, ili neki drugi razlog nije htio. Možda ima argument, možda nema. Zahvaljujte se Allahu na svemu, na njegovim blagodatima. I evo ja još jednom čestitam Benjaminu, njegovoj porodici i njegovim bližnjima. Sada ćemo, poslije se možete slikati, dok bude uči ezan, možete se malo i slikati s njim. Naravno, kod kuće se možete slikati. Nemojte zaboraviti poklon. Nemojte zaboraviti pare. Pare su danas najosjetljivije i svako trči za tim. Nagradite ga. Nagradite ga, to ne može svako. Nagradite ga. Ja imam primjer kada završe ovakvu hatmu, gdje su nagrađena djeca jako dobrom nagradom i treba nagraditi i treba na tome biti zahvalan dragom Bogu. Zato otvorite novčanike, kad za sve dajemo pare za svoje džepove, možemo i za ovo dati i nagraditi. Pogotovo otac, majka, znam da ste uraditi, a i bližnji. Neka
je blagoslov i mir našem prvaku Muhammedu koji je u svojoj izreci rekao: najčasniji pripadnici moga umeta su nosioci Kur'ana. Neka je blagoslov i mir i njegovoj porodici i drugovima koji su postupali po zapovjedima Kur'ana. Premilostivi Allah učini nas najboljim nosiocima Kur'ana, onima koji postupaju po Kur'anu i koji neprestano Kur'an izučavaju. Učini da nam veličanstveni Kur'an na ovom svijetu bude čast i kruna, prilikom smrti ono što će naše duše utjecati ka tebi, u kaboru ono što će nam sijati i svijetliti na sudnjem danu, ono što će nam predstavljati radost i veselje. Premilostivi Allah, oprosti nam naše grijehe, o Gospodaru i vlasniče knjige, i ne kažnjavaj nas, o naš zaštitniče. Obskrbi nas dobrom onoga koga je učio, čineći to i svojim organima i srcem i jezikom. Obdari nas za ovu hladnu dobrom, srećom, radošću i sigurnošću, a ne zlom, nesrećom, lutanjem i griješenjem. Prije smrti nas probudi iz sna nemara i vjernosti. Obdari nas sigurnošću od patnje u kaboru do ispitivanja munkera i nekira i rastakanja našeg tijela. Premilostivi Allah, blagoslovi Muhammeda, posjednika vjerozakona i dokaza milošću Tvojom. Allah, okiti nas ukrasom hatme Kur'ana, počasti nas čašću hatme Kur'ana. Obdari nas ugledom hatme Kur'ana, uputi nas uputom Kur'ana, zaodjedi nas odorom Kur'ana. Naš ovosvjetski život okončaj učenjem Kur'ana. Naše kabure osvijeti svjetlom Kur'ana, proživi nas u društvu sa ljudima Kur'ana. Oslobodi nas džehennemske vatre zagovorom Kur'ana. Uvedi nas u džennet čašću Kur'ana, daj nam visoke stupnjeve dobrotom Kur'ana i sačuvaj nas od svih ovosvjetskih iskušenja i svjetskih patnji čašću Kur'ana. Premilostivi Allah, ostavi nam njedan grije, a da ga ne oprostiš, niti brigu, a da je ne otkloniš, niti bolesnog, a da ga ne izliječiš, niti dug, a da ga ne vratiš, niti ovosvjetsku potrebu, a da je ne ispuniš. Premilostivi Allah, nagradu i svjetlo od onoga što smo proučili iz veličanstvenog Kur'ana, dostavi dug, prvaka vjerovjesnika, dušama njegove porodice, dušama svih njegovih drugova i sljedbenika njegovih drugova, dušama naših očeva i majki, braće i sestara, očeva, braće i sestara, majčine, braće i sestara, dušama onih koji su nas nečemu poučili ili nam dobro učinili, dušama svih vjernika i vjernica uopšte ovog Gospodara svih svjetova, a posebno duši onoga zbog koga je ova časna hatma učena i kome je namijenjena, dakle, Džihanović, Džemilu i Džemalu i svim, dakle, mrtvim od Mašika do Magriba, to jest od istoka do zapada, i neka bude koristi svima od ove hatme. Premilostivi Allah, nagradu učenja ove hatme upiši u knjige naših dobrih djela i u knjige naših roditelja i svi umrli, kako naši, tako i umrli ostali muslimana. Sve obdari milošću i zadovoljstvom, te i nas i mi na stanju džennetskih prostranstvima. Premilostivi Allahu, shodno sudbini i određenju koju si ti dosudio, odredio ti učini da nama i svima njima konačni ishod bude dobar i pritom sačuvaj pamet, vjeru, sluhu, vid, znanje i uvjerenje, a ti si nam dovoljan i njima zastupnik. Nema se snage ni moći izuzet sa Allahom, uzvišenim i veličanstvenim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, wa salamun alal mu'minin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Da Allah želešanu kabul da se vam upiše i da vas nagradi također za evo vaš dolazak, za vaše prisustvo i evo još jednom čestitam. Slavno. Da nam je zdravlje živi, iako bluda i to